Awungithi molo sanibonani bukule emakhaya ligama lami ngemuzi wakhe eBibo namhla 3 April. Yeah, is a good Friday bafowethu la bese bahlonishwa la ngicela ngama upastor yeah ladies first. Come on. Yeah, sanibonani balaleli emakhaya emgwaqeni sanibonani emabhasini ematekisini siyanibingelela nonke ngithi indzawo siya ku Friday siku 3 April siya ku Friday sokuba umkhosi wephasika ngilo lelanga selifikile la siyofaka ngena Kristu sivuke na ngithi sanibonani emabandleni bafundisi bonke ngiyanibingelela egameni lemfeli wethu Jesu Kristu waseNazaretha hamba le baphathi bami la kunaba bemvubu amen hallelujah oh holy othi ria khathalia masiyanda angibingelele bazalwane egameni lika Jesu Kristu lonibingelela Archbishop of Faustin abemvubu Dr. Dabra yebo umfundisi lomkhulu incebo ngingcebo bazalwane ngingamangani ngikumphathi ngingangibona nje lapha ku TikTok nje ngi-actor bazalwane ngingcebo bazalwane njengoba nje sengilungisile tambatho tami ngiyakhona enkonzweni tingumhla ka3 bazalwane sinemkhosi omkhulu wephasika bazalwane la indodana yemuntu yasifela bazalwane yasifela bazalwane yafela mina na ukuthi sikhona kusindiswa amen bazalwane bazalwane le nkonzo le ibaluleke kakhulu bazalwane ibaluleke ngalenye indlela no matter bangakhuluma bathi ngepha ke le nkonzo le ibaluleke kakhulu kuna live lanje nangisenawukhotha sengene emavini lapha kuLuka 23 evesini lika 43 bazalwane kutholakala lapho kunetelelesi letimbili libadibethule kanye na Jesu lesiye sakhona silelesi siyabuza sithi Jesu kungani ungathi sinziswe na usinzise kunye naye sithi lesike siyamkhuda sithi hey wena awuboni na ukuthi nguJesu Kristu lona na akanaqala nomuntu esibethelwe naye sithi lesinelesi inkosi ngicela umkhumbule embusweni wakho uthi Jesu ngitawumcinisile ngeqinisile ngitawuba nawe paradise amen bazalwane kusho bona ukuthi lesinelesi bese siphendule sesimathi Kristu amen bazalwane isemandleni into ngedaba bazalwane ukuthi ibe semandleni ukuthi ngiyakhona enkonzweni ngiyokuba umkhosi wephasika bazalwane into lebalekile kimi kuphuza legazi lika Jesu bazalwane no matter ukuthi wayiwayini kephakethile siyathi ukuthi lokho kwingadi ya Jesu uthe sinathe simkhumbule njalo amen ngilo lelanga legubha umkhosi wephasika asambeni la siyobethelwa kanye naye le Calvary tinsizi tethu tiyosala le ingani yonke incwazi yethu emaqala wabethelwa nayo wayoqheliswa meva la ayokhashulelwa khona la ayoshaywa khona hey imvana kaThixo asambeni siphumeni ngedingani bazalwane siyoligubha lomkhosi wephasika sike siyofaka nye naye sivuke naye diningi tinsizi lethi sihlasele but namuhla asambeni seJesu ngocane kaDavide sawukele ngilo lelanga lathi ofika khona athi apha baba athi ungikhumbule athi Eloi labasakathane uNkulunkulu wami ungishiyelani na hayi ngilo lelanga selifikile asambeni sokubha umkhosi wethu wephasika azathi ke babe people kuswena uthini yebo ngisho njalo nami ngisimini sikhupukene siyakhona emabandleni bafowethu siyokhonza man siyokudumisa simakathi Butbheki yes akushayele mugcanyana man njoba usezayoni yabona ushaye emchemeleze futhi wami ibinye nje kancane nje ebuthi ayivelelo namhla nhlangene emazayoni mina ngikhohle bakhikeni bhobo siyetela kuwe bazalwane into lengayisho nje into lebaleke kakhulu bazalwane asiyekeleni ukuthi uma ngabe siya etinkonzweni sesibese shumbane tetshwala cha lokho asipromote bazalwane ngemtimba wakho ukuphelele uyokhonda uNkulunkulu amen bazalwane lokho ngipromote ukuthi bazalwane hamba udade ukuthi ungubani little Bible bathi kuGideon hamba ngalamandla lonikwe wona amen bazalwane nathi ke bazalwane ngifuna ukuthi
ufakiwe bese khona ukuthi ifakela wona wena usaphila lapha emhlabeni ngoba cha bazalwane siyathanza kuhamba ngemandla lesinganikwa wona bese sifakele wona hayi babe mvubu kule Jesu uma angisho ngalosine idolo Jesu bekakhuphuka inzaba yomncuphi ayemthandazweni kunebantu lawo abashiya kunetinto letinamhla kose sithi shiya siyokhona khamba siyokhonda uNkulunkulu asikushiyeni lokwetshwala yasekeleni nokuyojola esontweni asambeni siyokhonda Kristu siyomphakamisa sithi Jesu mfosane kaDavide sawukele utasawukela uNkulunkulu asikushiyeni konke kunetinto lesikole sithishiye kunetinto lesifanele singahambi nato asambeni siyogubha umkhosi wePhasika asambeni siyokhala kanye naKristu uma kathi Eloi lama sabathane athi uNkulunkulu wami ungishiyelani ungishiyelani uma ufika ukhala kanye naye kunalafika athi ngitawubeka umoya wami esandleni sakho ayake ufune lo moya manje uke ubeke kuKristu yekela kubeka kubantu umoya wakho ubeke kuKristu eksena sameni sokubhalelanga ngilo lelanga la Jesu wathengiswa khona ngilo lelanga Jesu la waphikwa khona asambeni mani siyogubha umkhosi wePhasika ekseni ntonimeme emgwaqeni ntonimema emaphathisini etindleleni etshwaleni la nikhona ekseni kwemtimba ntonimemeta ntonilanza ngithi khona imvotsa leyo lenge eCalvary uthi ngemivimbo yakhe siphilisiwe ekseni isikhathi asambeni bantwana basekhaya siyokubhalelanga la namuhla lethi 3 April ngilo langa lelijule kakhulu etimpilweni tethu asambeni sambe ngeluthando lo moya wengadimulo awehlele kithi ayawehle ufike wende untshintshe simo lithi emthandazweni wakhe simo sakhe santshintsha asisene ekseni yeJesu ake untshintshe letimo tethu kunetinto lesitawubuya nato uma sitawuya ngikukholwa kuyogubha umkhosi wePhasika babemvu lengakusho lokunye into lebalekile bazalwane uma singena etimotweni sicela ukuthi sikhulekeni bazalwane lidimoni nalo bazalwane sathane naye ufuna bakhe sathane ufuna bakhe asicale la emakhaya siselakhaya masikhuleke ngoba masihamba siya etinkonzweni ezokuhlukana kunalabasalako lapha babuke futhi kunalababuka ukuthi lapha kulekhaya bahambe bonke athola access engena mabathi bayofika lapha bathole kugcwele umlilo bathole kugcwele umlilo ingadimula kaNkulunkulu ngoba because bazalwane uyodumisa uNkulunkulu tawusala abiyele likhaya lawo wonke umuntu ongena kutawufika lithole lingumlilo uma kungumlilo utathola imali sizathu wena uyogubha umkhosi wePhasika sithi emigwaqeni sichitha moya wetingoni moya wamadevelopship asiyawuchitha moya wemasathanzima yokuhijack yokukidnapper sishanela umgwaqo wonke bantu bayaphepha emgwaqeni bantu bayasinza emgwaqeni ematshwaleni kude nolimalako kude ingadi leqitsekako ingadi yaJesu kuphela leyitasilamlela ayingalushilo uthi ingadi emajuba netimbuti ayizange yawenda umsebenzi losebenza kwa ingadi yaJesu leyaqitseke eCalvary lithi wageleda emandi waphuphuma umthombo wensindiso kuvela thina ekhona asameni sokupha umkhosi wePhasika bantwana basekhaya Pastor Angie ngixolise ukubamba umlomo Pastor Angie ake usiladele kancane ngobe babukele emakhaya bakhona ake ngithi mina especially laba abancane laba ngathini labangayo etinkonzweni noma ngabe baya mara abakhona understand ukuthi kahle noma sikhuluma ngePhasika sisuka sikhuluma ngani ngoba ngivile kancane ukhuluma ngalesine ukuthi lo muntu omdala babe wethu wakhuphukela enzabeni nebafundi bakhe ake uchasisele ukuthi from ngalesine lesithathu umgcibelo lesonto lamalanga lawo ani lamalanga lawo ukugubha umkhosi wePhasika ngulamalanga Jesu wasihluphekela ngawo uma kaya emthandazweni ingalosini uma kasuka aye emthandazweni ayothandaza kula wafike wathandaza khona lithi iBhayibheli emjulukweni wakhe wajuluka umjuluko wakhe wantshintsha waba lithonsi lengawa libangangelithonsi lengalo lithi etinye
sigcine sisahamba endzaweni yasemhlabeni tinyembeti tethu tona tingaba tingakanani lithi ekubuyeni kwakhe wafike wathola sonke silele sonke silele uthi sidleka kumlinza umzuzu kube munye athandaze kanye nawe phela lokwayo ukukhalela leyo khalela thine yena kawonanga lutho ukhalela thine nebantwana bethu kungakuma kalenge esiphambanweni uthi ningangikhaleli mine tikhaleleni nine nebantwana benu namuhla ebantu bahamba bayokhala emathuneni namuhla ebantu bahamba bayokhala etindweni bayekele kutokhala kuJesu ngoba uyasibita uthi otani kimi nine nonke leni sinva kona leni khatsele uthi mine ngitaniphumuta ngilo lelanga lenkosi siye kuKristu ayosiphumuta bantwana basekhaya sambeni nine labancane leningakhoni kuye enkonzweni ngilo lelanga leli lekusitselani konke niye niyohlala nibone kufa kwaJesu ngisho nase TV eTV uyabukela uhlale nje uqonde njenganyalo njengokubukela ngena kuleso stage uhlala utakubona kufa kwaJesu utayibona lenzaba ukuthi imqoka kangakanani ngitokumema mntaka baba egameni lika Jesu. Pastor Angie nguvele ukhuluma ngalisine ake usitshele lo Friday na Saturday na Sunday ukuthi amalanga lawo kusuka keliwane kuphasika lamalanga lawo kuyathandaza siyathandaza sikhumbula kufa kwaJesu konke ukhumbule inhlupheko takhe lawa ukuhluphekela khona lawa tsengiswa khona lawa shaywa khona wakhafunelwa njenganamhla nje ulela ngaphikwa ngalo leli labamisa kaPilatu lafika khona lona amhaga khona amhaga athi yena kubo uyasho Jesu uthi uyamtshela uma basadla athi phela wena utangiphika liquthe lingakakhali kathathu waphikisa wathi mina ngeke ukuphike wathi ngisho wena vele lingakakhali kathathu wafike uma kufika labantu abahamba bamfuna bayabuta bathi la sidofuna Jesu Kristu waseNazaretha uyasho Jesu uthi ngimi lithi bonke bawaphasa bathi uma bavuka wavuka lapho uJudas Iscariot wamhaga uma kamhaga hey ubobhastop ngawuthanda ukuthi uhambe uhambe noma ngibani ngoba nganteka soyathengisa yebo nine yokuhamba nsanze emahagi bobhastop ayihagi Jesu wethu ubulawe ihaki langa lakusasa ke kulapho Jesu khona athathwa khona nzama umuntu awuthathwa ayiswe ethuneni la ngemgcibelo lapha ayiswe ethuneni ayolala khona langa lesibili lelo lesathu kuvuka kwaKristu Jesu la Maria Magdalena na Maria bathi ngemgcibelo nzama bayotsenga emakha lamnanzi benta batolala nawo bavuka ekuseni ngeluvivi baya ethuneni bathi bayofaka Jesu uma bahamba ethuneni bahamba bayakhulumisana uthi Maria sitalikitelwa ngubani ngoba khona ematshe asihluphako ematshe bashothi inkinga ematshe bashothi imo lesihlangabetana nato uyabuta Maria uthi ye Maria lelitshe siyolususelwa ngubani kani abakhohlwa imvoyinge kuthi khona lo hamba nabo wagijima waya phambili Jesu mabafika wafika waticita litshe uma bafika bathola litshe lisusiwe nanamuhla bantwana baba besayokudu Friday sokupha umkhosi wephasika kunematshe latawususwa hey kunematshe latawususwa kungako uthi Johane 14 uthi tinhlitiyo tenu mathingakhatsateki kholwani ngimi nikholwe ngibaba bayakhatsateke bafati uma bayethuneni bathi mayele litshe siyoligikelwa ngibani nathi sikhathatekile sikhathathwa inkinga sikhathathwa abantwana sikhathathwa abayeni sikhathatheka ngoba sifuna imisebenzi yasiwutholi bathi namuhla ngithi mina kulo mkhosi wephasika kukhona lesitawuvuka nako Sunday imisebenzi sitayithola uma sitawuya ngekukholwa siye ngekwethemba egameni lika Jesu lengakusho sesitawuvalelisa nje bazalwane ngifuna kusho nje ukuthi
Jesu bazalwane wahlushwa kakhulu wathi uma kahlushwa bazalwane ahlushwa mina nawe kepha kubonakala ngazuthi la emhlabeni sesikhohlile yes lo Kristu wahlushwa washaywa sesithatha tingo temhlaba sitende tibe tethu kanti cha tingo telivele nimabandla futhi ebandleni ngathi sesiyadlala lo Kristu asamvethi kahle asamkhombisi kahle lo uNkulunkulu kahle kuphi lokukholwa kwethu akusekho namuhla ngathi sesiyadlala emabandleni singena netimehlwane emabandleni singena nalokwa sekwendakala kuyivasa verse ake siyeni siyokukhonda Kristu asingeneni bazalwane kulomkhosi kahle ngetinhlitiyo tethu liphelele sike simkhonde uNkulunkulu simo sivuma simo sikhambana nathi siyeni siyokhonda lutho kumkhonda lo Kristu egameni lika Jesu kunengoma lengithandzako lapha ihlabelwa iPio Guardian yeMazayoni ithi lomkho osiwe phasika uyisikhumbuzo sewudlulethu elaslobolela ngegazi layo iyaslobolela ngegazi layo so bazalwane kubaluleke kakhulu yabona umkhosi wephasika bazalwane usikhumbuzo kithi usikhumbuzo kithi ukuthi ngoba le ndoda yaslobolela ngegazi layo amen ngubanje le yakava ukuthi indodana yakhe isifele nje sasanje bongavuma nje ukuthi akuthathwa na prince ahambe nje ayosifela siyabonga abazalwane sisafuna kulungisa abazalwane siyenkonzweni nami nje ngisafuna kuthatha nje iR40 ngisho nendzawo nesebush bazalwane ngicalisa kakhulu uNkulunkulu phambili angivulele indlela abazalwane akhoshise emadimoni ngoba bazalwane madimoni ahleki idimoni lehlile bazalwane etindleleni tonke bazalwane sicalisa uNkulunkulu phambili nana bebahambe ebusuku ngoba asikhethi mabandla bebahambe ebusuku baya eMoria bazozathemba ukuthi bahambe kahle bahambe kahle bayothandaza uNkulunkulu bokhona uNkulunkulu lophilako bazalwane nathi sata uphuma nje bazalwane siyelenza nesebush bazalwane siyokhonda uNkulunkulu siyotivisa kumnanzi ebumatini uNkulunkulu siyotivisa kumnanzi ebukhoneni bukaNkulunkulu ngoba into lebalekile bazalwane funa siyeni komdumisa mani somdumisa futhi hayi bazalwane namthengi semanje uyevame kusho pastor Nicholas manana ukuthi impilo masi overall letimpilo basabana sitivuselele ayasambena sabemvumo sothi lo mkhosi ongaka uhlatshele wena ngena nawe lo ndinda kude ngaphandle kwesibani uye ekhaya kuyaphila ekhaya kuba ekhaya kunaNkulunkulu ekhaya kunezinto eziningi ebhodi babukele emakhaya siyabonga lapho nibukele khona kumafoni ku-TV noma basebabhasini emateksini itimeleni nakhona-ke kuma-flight sibonga kakhulu sibonga nje lethuba lokuthi sikhulume nani sikhulumisane nani ngoba siyeva lani khona ngicaba ukuthi niyaphila ngoJesu Kristu la njengoba sitho ukuthi bathishito usimbubani bantu laba labangaboni bakhona la ekhaya ku-MBSDH le i-podcast iyakhona lana ekhaya sithi nakusasa siyoba sichubeka naButbeki Stombeka ngoba ahamba ayakhona kusebusha ngenkonzweni bazalwane mina ngisitawubona na Sunday before nyotibeka phansi bazalwane usichazela ukuthi ngidawubuya ngisho bazalwane ukuthi uhambe kanjani pastor Angie sisala naye khona lana ekhaya MBSDH sitobona ukuthi khona namhla namokusasa siyakuliphi libandla ngoba la sikhona khona kukhashane siyabonga babukela emakhaya sithi abamba ivideo lapho danko